Abikiriza kushaba kwongera kuhaya hari mukama no babe bari mu kushabira mu makagale ikano bakesinga okwebembirwe Bishop wa East Rwenzori the Right Reverend George Turyasingura. Nangani yanda kumanyisa abana baryaha waba ari n'umuzaire wawe ikizira kororwa aryagira yakwisya umwana no muto mwishomero nayanga umwana nogira mukoreki nayanga hano bari kwenda kusiba babyana iboze kubakorera ubaletere barye asowane toka batangaho onka akora tibari kwenda kugira ki tibari kwenda gukora okushaba kutabekanisibwa abana n'abijukuru bale ikano nakigenderwa cyo kusima ebiruhanga murabize mu munsi kintu kitwegesa ngo twine kuba nitumanya abazire bitu tugume tubishuke umuzire kwa arakushomesa hagira aho yakwisya nango umwe buni nabasa kwikaremererwe konka hine birungi ebibaru kuba batukorire twine guma tubishuka kachaki twine tukakozese nabo barebe ngo abana bitwazire abana bitwakurize abana bitwashomise nabo nibareba oburungi obutubinire nitwenda ngo echo kintu kitambule munonga kize mu banyabuzale kize umubantu abatakumanya ngo okukuza abana kukubakuza tokamanya nyenchakale ekibakabasa okugira ki okubarugiramo so nitwenda ngo omwana akakora mistake mutakamuli yangu yakora mistake omwana mugize hihi omubugambire nshobeze okushaba oku kushibwamo abanyadini bingi n'abandi bebembezi n'abandi bantu baburisha umuntu atashomire tukabasa kugira ngo watunga future nungi kandi utegire tukabona murimo mbeno nicyo cyane itiri kugira ngo ntahamane kureba abana bangu bashoma baheza Omugani makuru ku rugo muri Lyantonde Bishop wa West Buganda Gaston Sereko arabwira abantu okuzomba bushwere no kubuhamiramo ebigambirwa ari kinuka Church of Uganda muri Lyantonde omukuze kiro cya Petero kandi oko niyo bagitire migugo y'abagore 32 no kutasi abashija 2030 omu kibina cya Fathers Union wawe okutakwao Yesu Kristo kawafe tolayirira muwelele mulinya lyani lwaki kubanga talibe akusaako musango omuntu akola ki alayirira muwelele muyingidde mu kisawe ky'omupiira ennaku zino emipiira gya FIFA gigenda maaso abasinga mugirabiyeko naye ekisawe kasiko kiyingiramu ng'oli muzanyi oteekwa okugondera buli ddoboozi ya firimbi erikola ki oba afuka firimbi mukyamu oba mutuufu yagala gaana you have to abide omubwesigwa ekyo kikulu munonga nkaitwe abasiiza n'abakyala baitu okwo kuba waragana n'omukyala waawe yatukubiriza kuba n'olinda obwesigwa nk'omukyala waawe yatwe kureberaho ngo wakaheze emyaka 9 atine mukazi we konka yakuma obwesigwa mbwene nitwe yatukubiriza kuma obwesigwa omu maka gitu ahabireho no kuterebiragano habwembaje zombi haza kandi bashabwe kubito mu nkora abakomodeyo kubamatuwete onogezangako okutuukiriza ebigambo ebitukufu ebyokufumba obutukufu n'amaka mu busazo bwe era ng'okubirizanga abantu okukola nga bwe batyo zempatisha okufumbira n'eteteero okusawo ekitiibwa n'omubiri gwange okw'ebintu byange byonna ebyomusi mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu Beitu habwa bwombeka yekanisa n'enju y'omwahure barundine miliyoni ziri kweshumbi 10 narese eno zibyasubiza ate nange ngomukristayo bweratuse nina bamugwa katondo kugenda amaso nange ninteka kweta fai nintora kimo kya 10 oba ninteka kwe epesa Ndisande William na Anthony Twine
abwa TV West.